ja sam Patricija i dobrodošli na naš kanal. Za danas vam snimamo reacting video. Pokrenut ćemo mali serijal na našem kanalu i reagirat ćemo na razne tipove videa. Za danas ćemo reagirat na musicalije. Prvo mi izbacilo. Cringe musicals i to, tako da ako imate ikakvih ideja, to jest želja na šta želite da sljedeće reagiramo. Uglavnom pišite nam u komentarima. Da, ili nam šaljite linkove ili nešto. Da, super, mogli bi nam linkove slati, nekih videa na internetu ili bilo čega da reagiramo. Tako da, wow, ti pramenovi. Šiške. Pa dobri su, pa nisu tako jako Pa ti kužiš da ona ne zna šta govori. Ovo je duet. Eyebrows, da nema uopće opre. Kutije je super. Ne. Meni nije jasno, znači moji musicali su fakat bili užasni. Užasni, ja sam neki dan instalirala ponovno musical da ja svoj account stavim na private, da to više niko ne može gledati. Ne, znači ja sam ih sve pobrisala, znači to je užasno bilo jer sam stalno ovak mrdala kameru, ali barem nešto što sam napravila je dobro svjetlo. Dobro svjetlo i znala sam tekst koji govorim. Znači, ako nisam znala pjesmu unaprijed, ja sam naučila tih 10 sekundi koliko taj glupi musical traje, samo da otvaram usta na točne riječi, jedino što trebaš tu je otvarati usta, a on je ovak. Ko škrije, ne, daj ovo. Nisam kak je ona čekala. Ja ne mogu, ti je čekala. Turn back time. Ti ne gledam. Evo, zato sam njega stavili. Kaj misli da je zgodan? Gledaj dresa! Vidi, vidi! Meni Ziegler. Mislim sam vidjela ovo i sam bili kaj je ovo. Dekora. On ti pogreban. Da, cijeli po faci izgreban. Isuse Bože. Gledaj! Bre, dobre! You can turn back time. Još kao, čekam onda krene, onda brzo. Ne, back time. Jesi ti sjećaš kad smo mi na to? Da, jesmo, da, sve smo radili. Ja sam baš gledala naše dueta i to je bilo... To ona prišla ili? Da, ne znam. Zakaj si na to rada? To se mi ne vidi. Teško je snimat musical sa dvoje. 3, 2, 1, we're going on a trip in our favorite rocket ship. To the sky, little Einstein. Ovaj dobar ima Cameron Dallas. Merch. A isti je Cameron Dallas, tak i Cameron, samo... Sve pa svi muški tak rade, da. Ali Cameron nikad ne pomiče baš onak jako mobi. Evo ljudi, to je bilo naša reakcija na cringe musicalije. Da malo se uzdignem. Nisko mu se spustila. Da, zalegla.
Ako želite još neke reakcije, kao što smo rekli, ovo je mali serijal koji pokrećemo, gdje ćemo mi reagirat. Ne moraju samo biti musicali. Da, ne moraju biti musicali, može biti bilo šta, apsolutno bilo šta, što vi želite da mi gledamo, slušamo ili čitamo. Da, bilo šta, na što želite da reagiramo. Ostavljajte nam linkove dolje u komentarima od videa. Ne moraju, tu mogu pisati, ali mogu nam tipa slati linkove. Pa mogu, da, ali gdje god. Da, samo nekam dođemo do toga. Da, šaljite ideje. Svi naši social media, odnosno društvene mreže, linkovi i imena su dolje i uvijek ostaju tamo, tako da ako vas zanima kako se zovemo na Snapchatu, Instagramu ili slično, pogledajte dolje. I nemojte zaboraviti se pretplati. Dajte ovom videu veliki like ako vam se svidio. Da, pretplatite se i mislim da je to to. A mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!